lah. Makin yen Jokowi Dewo mau nak ini moyanyo neraka. Yana nenten wenten. Yana mantu kalau nenten wenten. Sampun api antuk Jokowi Dewo. Ne jani dua paman yang nutus gelar pembuka jagat gorepang. Ne mula jaglang hitung angkari yang ini sih mulai panak punya anak mantu. Pokoknya cening. Nah ne jani paman pembuka gorepang. Gelar lah kerenyanto sendiri pun. Iya, alis. Klimpang tak makasiap yang nebung. Tadi makasiap. Ratu. Tadi gini tadi sih. Ini kengken kan Fat. Ini agak kulit singa petulang. Ye. Tulang cine kaput tekan kulit tek donate. Kita mau kena jangan. Ini mau agak tulangnya kaput tekan kulit sini. Biasa kita has kulit has tulang sini. Oh, berat yang tepukin si Jani. Sing break. Berat break patuh. Oh break utek. Kene Kengken. Ibidan cang dadi pengede. Wih. Jani dadi pengurus. Mimi dikelian si Jani. Sing. Bisa dari pindah di pengede. Sing. Kengken nih. Ibidan awak cang gede. Jani kurus. Awang ci kencing manis. Nu si kencing manis. No, patuh kon Pak Celuk di ayunan kencing manis. Om Swastiastu Pak De. Adi bengong Yan. Sing masuk Yan. Sing juari masuk. Udah sing juari masuk. Sing lapis dia bubuh. Sing beliang bubuh sing. Dia apa? Sing lapipes beliang buku. Oh sing lapis beliang buku. Beliang bubuh lo leklek angin itu anjing. Sing lapis beliang bubuh. Sing lapis beliang buku. Kedua lo sing lah. Kita noreno sing tadi mau belanja gitu. Mumpung kedalon ngorto gitu. Ne ori norto. Orto ini nang orto saja nih. Nah iya noto ulo sih sing ya sekan. Atau bisa kau daging rumah yang lapanak sik muani. Daging rumah situ. Oh bisa kau. Awang cang keluarganya jatlu. Oh kalau lu memene bapane panakne ukut muani. Panaknya mau gawe di kota. Di perusahaan ya mau gawe. Oh di perusahaan di kota panaknya mau gawe. Ngelemah panaknya ke kota. Des penganggon nih. Bapaknya jadi petani rumah nih. Tadi gedot kena bapaan bakal milu melalui ke kota ngeloong panak yo mau gawe. Oh bang tawang oh. Di perusahaan apa yo pianak ne magawe. Itu yo hitung anak tua. Anak tua. Weh, Yan kayak ngeredite kau minggu ini. Redite minggu patuh dino besek tau. Bapaknya sing nalang redite ya minggu. Oh gitu. Nah. Kan kau redite ya minggu ini aja bapak melalui kemo ke kota nih Yan. Mana ajak ke bapaknya? Kenapa tuh ajak saja? Mau gandeng? Bersepeda motor? Oh. Pakaianlah veteran bapaknya. Oh lengkap ya di veteran. Pakaian veteran dinas yo, woi. Seret ke di kota, tunggu siapa gawe? Tuan bapaknya. Jangan lah tadi tuan di sisi. Tuan di sisi. Yo ke tengah panak nih.
Hidup ku mesin unyangan. Mesin pabrik kan ada di itu kejang hidup bang yo. Au, serame punya mesin. Rame ini diesel itu. Yo tomek ni wang kota. Bi bengong yo. Suban yo bengong tu. Lak katin padaan po mapane bengong. Bang apa anu penjelasan bapak ni kan panak ni. Au, Unu pabrik ni gitu ya. au tu. Bapak kang nawang. Pabrik ni bodoh tu. Yen nyuk celap pang ditu. Pesul lagi. Pabrik kopra ya tu. Ni bedangin totonan. Yen nang gabah celap pang. Pesul ko kodoh. Hah? Sing bahas pesu. Hei ko kodoh. Belebang. Ni kadang orang tengah canggih alat-alat. Canggih sana lalat itu. Ni bedajo totonan. Yen ba isi celap ni kabasang dah diurut. Oh sosis sadane itu. Urutan. Sosis. Urutan. Ben itu bo sosis Sing, sadane. yen sosis, sing nak ni masuk na Wembley tu sosis. Itu OSIS. Sosis tu. Organisasi siswa. Dia kalau yang tu orang Sosis tu be urutan macam ni. Sosis. Sosis. Jangan boleh. Bodoh dia ngetensak papa ni. Bengong nak Bengong. tumen na bukan ala-ala canggih. Au, lempat bapak ni. Hah? Lempat bapak ni. Tiap nak liu karyawan di tu bang punya jelek-jelek apa nak tua. Ni bapak wak lekat di zaman pes bolong 4. Kita bapak ni. Pes bolong 4. Lekat kuno adik ni. Kijap mata kekan buka penyumuk kekan tampak. Ketuang bapak ni tu. Lak hati nak tua. Wih. Nak liu tu dan ni karyawan di tu tu. Ngat jengah bapak ni untuk bangkian bapak ni. Nah, Sing itu ngak liu. nah, kengken tu yo bapak nanti ni. Do cai ngelepet bapak di nah tiap nyak liu. Bapak supaya blok sakit walau belang jani ni. Kau canggih alat jani. Pukul sakit jurusan. Nyuh kecil ni lengis. Gabah dapat di kodok. Isi lah kepasangan diurut kan. Mentepong kebar bapak sing bengong. Adi sing bengong yo nak tua, kengken tu. Apa? Ye nang bapak cuma. Hah? Urut sing jelapeng bapak. Dah dici. Seluong yo nu pabrik bapak ni lah. Ingin kata nak ketua. Mana nang iya ke apa ngerana? Coba, saya gugu ke panak ni. Oh, panak Dia ni menurut teng celok dari ci. Mulai. Kajumah ni takut ke memesang nanu seng. Kan panak ni. Panak anak ni. Meme saya bapak kan ngeliat ngurut tu meh gitu. Tadi cang. Tadi cang tu. Hai kecil tu bangun yang tu. Boyak jenik. Masalah sepele dah diuyut. Okey tu. Memen salah tampil Piau. ora rahasian kan bapak si panak ni. Ini nah. Kengket. Yen manipuan lemekin yo. Nyen. Yo wayan pang sing ngawang-ngawang meswang munyi caro yuyu nebak tangkah pedidi dah dene yo. Untuk apa itu? Ngan bukor tanti nebusan. Kengket. Pes bolong 4. Oh. Pes bolong tawang ci pes sakral tu. Wis bolongnya saklar. Saklar apa? Yen saklar listrik. Saklar. Sakral. Saklar. Yen kasar rencang pes tengah tu. Pes tengah pes bolong tu. Suci pes itu. Wih. Bolong artinya tembus. Oh, bolong tembus. Buntar winu. Winu artinya simbol lido sangyang widiwasa. Wis. Puyung. Oke tu. Puyung ingaran mang kalido sangyang widiwasa. Mau pesengan sangyang mang. Sing dah dileceh yang ketuang ceros jang busan. Ada saya kena ngeleceh yang tu, sing ada. Di ngugu tu. Gugu cang. Ci sing nawang apa bedan 4, apa bedan bolong, apa bedan song sing tawang. Ci sing ngugu ci tu. Cang blok poci blok ni. Adi ci mau balik nak orang cang. Mentok song aja bolong tu mau bedo tanci. Mau bedo ada len Iya, artinya. ni song ni bolong. Do kenyat nanti. Mencari aja apa beda ni? Uleng 4 meluna. 4 artinya sing mau bolongan, sing mesong. Ah, tu lo bedo, tu bedo tu. Bolong artinya 4 itu tembus. Oke tu. Bolong tembus. Tembus. Oh, Song bolongnya nungka sing tembus. tembus. Oh. Jodoh song jangkrik, Nungka. song lindung, buka. Rabe bolong, tembus ya nuju hujan, tuduhan. Iskit. Kemudian joh hale. Nah. Sedukut dan ciliu ada song. Kengket. Song kuping. Celak kuping ci tembus apa sing? Pangsing cang ngawi-ngawi orto. Pe mesti nyusut. Nungka. Buka. Ada ngawan, ngebot celak. Nungka. Buka. Song mado celak matan cine. Ko nungka.
Yen matos gelak meludeh. Ke sekan nungka ke bani sing nyelak. Enggak. Song cunguh, lah song cunguh sini. Enggak, kaceng ngon sini kacengnya. Enggak. Mau bukti? Bukti. Song jet. Bang sekan jet sini celak. Ada. Enggak. Kak. Enggak. Song bungut. Sekan bordan kan. Jang percaya pun song nimpak. Sing bacang mobok. Ada bedan song, ada bedan bolong. So nyelak song jet song bungut tuh dia nyelak. Cuma sih lah. Boy gitu mak jangan no jangan. Oh, sila jangan leseng. Takil ken nih. Tangkil Mendo. semanganu. Begitu? Kena iban sini. Ken. Sing angkel. Ulis tepak patan wadon awak memarakan. Baju poleng, sapot poleng, kamon selam, udang batik. Begitu? Kain meseh pengangon sini. Mulai yo dia menunggu aku ke tujuan di keken nih. Ido pe pangalah guno kayo. Ais. Pangalah kreativitas. Oh pangalah batu kayo. Jalan ngale gae. Mati gai. Kaya apa ale? Gae alo. Kaya lu. Kalau pangliu man pipis. Kaya apa lo liuban pe bodoh-bodoh karung. Yen karung ponong Man, misi landas nang batu nang 100 kilo si bubol baong cie. man kaya apa ale pangliuban pe? Nyak ci mati. Dia cang matinya kaya kali gaya. Bangke sini bangun cang ngale gae nedlot di jalan aspal ini. Sing ngeresep cang kengken nih. Yani cai idap-idapane mati. Cang mati. Au. Betul. Nganang pulas di sendengan marga nih. Pulas. Au. Begitu? Cang negak di sisin sini di sampingan sini sambil yang cang ngeling. Begitu. Begitu. Tulung tiang jero sarang sami tulungan tiang jebos. Nyaman di tiang igangsar padam jero. Gitu cang. Itu cingling. Au. Begitu. Subak itu pirang adon nak liwat. Kengken. Tekuling aja nak dadi guru. Nyentuh. Luwayan Murdani. Kau teko. Uling di Banjar Badung. Kau teko. Au. Jadi guru. Au. Kebet kebagai. Kebet ngeseng. Yang cang. Cang tepuk ngeleng. Oke, so. Pedalam moci. Ais. Bang ni de pipis yo. Oh, bares yo. Subak itu liwat Bu Murdani. Men, bedo teko. Bien cang ngeleng. Nyen teko. Guru masih teko. Nyentuh. Pada Sujano jai tingan. Wih, liu guru ini. Ngajaran kau Banjar Kriyo mulih yo. Kau tepuk masih cingling. Kok kau cang ngeleng. Begitu? Imi kan se pade nyaman yang igang sar mati pade pedalam kan pak tingan ya Sujano Begitu? bang ide pipis yu Bijak lu buat kau. yan ada nang ajak keduang kali na mang ide pipis padom siu kuda benang lah pipis Dua kali pas siu. oh Saya siu dua kali. duang yuto Dua yuto. acepok man duang yuto Oh. yen kanti ping duang dasar si petang dasar yuto lah pipis Oh. yen montol liyo nang lah pipis Ya aduh. si duang asa yuto, cang duang asa yuto. Apa? Apa kena sini beli? Ai, kalian tuna. Beli sepeda motor, Beli nasi, beli baju, baju molali. Kalian tuna 4. ukot yang Kang Wang. Oh. Setuju? Setuju. Nah, Kang setuju. Akan cing makaso besado. Angon rurup. Rurup banci, pang saru, pang caro, bangke seken. Berurup jang. Oh. Aci di bagian itu di bagian. Jangan leng. Weh, Go. ya mau jenang cito kupeng bisa ngeleng. Keng go. Bahasa yuto man pes. Ya jam. Beli nasi. Jom lali jak kunang nih. Beli motor. Bendan kan medam bangke ini. Cek motor.
mau kita ngincah. Kalau coba bangun kita ada bagian ngincah kita ki. Oh, mau kita ngincah. Jangan pleng ki. Mana ngincah? Itu. Cah sing ingat. Benar masih itu anjo. Ngale tunangan beli nasi. Ngoto curian dijah nih. Tulung tiang jeruk tulung. Weh. Gigit sedang ngambung tu. Wah. Dijak jang mati. Yen gigit cangeling nyen nirang nyen ninga. Keras pengeling pang medingwan ko blak kiyo ko bau makajang narau. Duang aso yudo man pes. Iya jan. Wait. Lo kene Kengke. benjahan bebulas nyen. Ko besan cang ne ingat cang san nyen. Nu apa bin? Di sage kenye nawang. Gugut semut. Gincang babuang ci. Do bangun ngelejat nyen. Wih tengat peratur. Yo menyohong pes murdani siu. Gincang kan babuang ngelejat cang lakatin cakan yo. Nong baban babuang sing ado semut sing ado sing itu. Nyenawang. Yo jangan dibangke ado tersamping lem. Jangan ke samping. Sini bangke ni. Sini bangke. Jangan lem. Sini jelek. Weh. Udah negara jelek kenang. Wah sayudo nak kenang. Iya jan. Jeruk nangin. Tiang jemput jeruk. Ngoyong malu sekarang kau dia ngoyong. Telur ngeling. Bangkiangnya semoyong-ngoyong. Jangan dulu. Nak kengken uno ni. Ajak tiangipun metutur-tutur mekangin mekau pungkat sepisan kan bangun-bangun terus padam Jangan apa ke rumah sakit. Dong las lales tadi klasik man rencana apa-apa bangun nak lingsir mau sang wangke tanunang kinetelen toyan panon sing dadi ketelen yeh mato pang sing jang-jang-jangal kone pejalane ngsi suming nah jani kene jeban awak subah kelih-kelih hadane ngudiang gitu yang mula bener tindih wirang tekening nyama patut kudiang jani iyo pragatang maro sajan awak kesekan satyo menyamo nih jangan apa nang ditiang ukelabe nang wah luung engal pragat sing jam genep membakat kenang sing gitu nanging sing dadi raos segen jak gelur-gelur ngurang abe nang menilakar ango ado bebeno namping pipis Ramon barang-barang lelenan dereng biar sing apa kelangu Kang Wang jepet jutatan kanistane jemak pang peragatan silep pun kene kone mana titiang kan becik cager titiang nunas ringangan ke Kordewo oh kena cine Kordewo aja lungsur titiang perbion net pang seken aku jo cina kene nih menawi kantos nang sasur yudot yang gede saja tuh tagihan jelemu nih angin naur cicir yang sepeda motor ipun bedot lengah benjak beli carik beli rumah udah gituin menggenapan dia malu
wang nak kuda yang ngabo nyen medayo kelken kau kene ngono. Sir. Nih, abot long tali kan. Kang wang sih mone malu wangon petangga perlopah apa cara jani ya. Nyen medayo kelken kau kene ngono kan. Jadi senak itu dia nak sekala pipesnya toleh aneh ngiyangin sangyang rambut sedana kadang muda cemang kau nak biasa kan ya udah lah cing untung ngawak-ngawak kalau nak pipes Gelis-gelis duduk di tiang malih. jadi kene nak pangwang ne malu amnguna ne malu abo nak yadi ne juru raksa yadi mulo wakasan ngabo pipes sama kejang belah tegarang nakon ken yadi Yen wantah anu mangno sasur genep yen tu boleh nah mugi-mugi pangsido inggih melahang renguang nyamona ampun suwe kelimpang nah kada naik tingan teko Lo dali cepot ni mak agar nesiuran dah. Yun, tat. Tat. Suat! Suat! Man pes. Ngidam matan si man pes. Pes. Itu man. Lo ali. Cisu batos. Nyayo adil pembagian. Dom batos cang mati cing leng cisu batos. Ci besepulau medam. Cing leng wak bungi cie. Wak mendak mantek tuyo. Ngapa tuh cisu batos. Nyayo adil. Susu. Cang doang tali. Ci siu merenya adil. Sing. Cang siu matos. Cisu matos. Cang doang tali. Sing. Siu. Kan sini. Nyayo adil. Ben hati. Gelakin cai len semua berah gini len kewah ngurusin bangke adik itu yo cara siku wow Kekah tu. ban kekeh oh Medam ni patah si bon mau. Dan di tiang bundut tengah. Nanti nyakit. Ajan mulu uleng hidup ke mati nyakit itu Ngeh. to mawinan kerungah-rungah gelah mai pangseng yang mirip cara ngantos senggula mengelikup kaden cikal hujan balas awen kegesuan gelah mai dong kali ini yit mudiang yang ngorto aja bangke gitu Sira tu. ci ngajak yo Di tiang ngorto sarang bangke. manto Di tiang budo. besekan Cokore dewa runtat. Dantuk enten polin jina. iya po nengok berdingah gelas sekan cang doang tali cisiu gitu pak Siapun iki. Ampun naico dumut ampun naico. Ken saja nih Cokore dewa kimut pekayun ring di tiang. Santuk enten polin jina. Teruntak pekayune. oh Runtak pekayune pajar di tiang sekan kios. Pirang cokor dewa. man saja nih ken tuh Iceno pipis lung tali. Beliang kacang-kacang di duang tali.
angon ko chai yi siu kacang-kacang je doang tali ko chai yi siu kan ngeras cang doang lali si siu dan kendan pirang dewo nah tadi lu wong ngorto aja saling angut dan kita tahu sampai nanti dia manggil kekah manggil dengan kekah ting-ting di tiang ingat tuh ting-ting di tiang ada kekah di 25 di tiap tahun 5 ngan sahang di tiang tuh ngancit kan ketina mangut itu mana di tiang sapu niki ya tuh kengkeng jadi kena sini pasti sepentengan margo nih pun anak kimut mana di tiang wendana lintang liwat mana di tiang lawan-lawan di tiang keser di tiang bakto di tiang pangsing nyelempang nganang pasengan jalan nih sambil yang di tiang nyantos motor ini nganti yang motor ya pacang tumpang di tiang motor buat di tiang mulai sing ada motor uleng tuni saking semang dan mendan motor liwat amongan siki aduh inilah cor di tiang asiki apa sing ngantuk le tok ada ngene lampune dulu le keluar motor terak gede Motor ngene, itu sing ada motor. Ada bangke dijagan motor. Jam na ida bawa di bangke. Saja ada motor keleleh. Sar, Yan, mirip kenat sana liane yo. dek napi. Sing man ngale gawe len memulo sing man nyitak sing man. Terus kan Google benyemak ngale gawe tadi bangke. oh ni takil mis mangan pangalah nang podok kreatif. Pangalah pun kayo, jangan le kae mi gitu. Nek gingseng lai kali-kali itu. Nyak kita. Sing medak ayo dok. Terus sekon dewa ludeng di tiang apa orang Nyak si mati. Oh, can ludeng di lah dayo Mendok. bị khổ lê trang ở mơ bị quê thế trang ở mơ đến cả sơn đây là chắc thế trang gì Ada maro bang cicak. con buộc ra cái chi ở bờ quê chẳng nè bị khổ lê mế bà xê lên cái sang chứ thầm bắt đằng chi Nak maro bang ci. di duang kali. Dua kali ampun. Apa maret lung tali? Lung tali. Biasa kata man jalan mulu kali Kang Wenson. ê đừng ở đây cái uli alo uli ăn mà bị rát chán kệ chê anh bạn về Eh, jangan ada mirat ni. Sekan duang kali kan. Dua kali ke Banten. Kurun. ta trang quy su nào Jangan semi sudah cicing ke genap bang trang chi Genap dua kali. bila Saya ada we. pas hết gede genap nè Saya sakit gede. Bang Cang bila Mulai saya ada we. trang quy su nào dia jam dengan dewa Sadana sakit gede, sakit jenik kan kok kene ngerti. pas bila bang jang ibon Genap saya ada we. quy su nào trang Jangan sudah. Nang bener-bener ngaku. udah dinahin Lung tali. Apa duang kali? Ini dua. đó kali Dua kali. đó quang cho bên siêu Nah. Jemaah saya pun sakit gede ini. Jaga hipo. Sing nanti kene kene. Sing nanti penuluk timpat memandap tadi. Peluang keke. Si gangsar muah gingsir. Dong dadi hati gelane uluk-uluk situ. Jon. Dek kadung tuman biasa ngi bengal kayak kene na. Besekan nih can kena sang yang widi. Merupa 5 batis peminah. Ni angon makena. Betul. Ni angon magae. Nggih. Mani astagina ni nak gani bone. Dok di bangke ore di pala. Masa jiseng nawang. Apa ya nali alo? Elah hilang. Betul. awak kati sayu wakti kadi hosang kuikan di tiangi manusia setata keikat antuk rajak sama Nah, tawaga ngamuruyan unikiangan sepur dewo keni uluk-uluk yang ina kiosen kesat-sat di tiangi bunga sebuah mahawa namanya kuandok itu. Nggih. Nah, jadi pangseng jak memocol saja sing ale gae. Tuyuk galanggeleng puluh pijet ke dayo si siu. Nih bangke bang siu. Siu, siu, siu. Lah siu tuh. Singnya adel bener. Nah,
kini kemudian lada geruduk sing lah nuk oh ini ya satu ini ada putusan oleh dipuri deh nah keling si rajung ibu matuan gelap rajung sang sebono nah tel karya agung minta kakinya wih balik tidak nih kayang purnamo tekone bilang sama Pak bisa semenawan ide mendewe oko istri sawiji mil kelak sadanya nah itu udah dipiserang yunido panggelah lu ngobi kemekal ngerang ah patut cek dikene bat demaro sing jadi aduh sing dipuri yang hijau jeneng yen galah kaliman yen nak istri sat-sat yuk tenaga bukan koyo tapi udiano itu wes ini bat nanti nyelah malu kemauan sen keniadi ke taman sih ke taman gelah taman masih tangkel lenda kalingsir bagawante ya tepuri ton duwe ini Jangan, kita wajo pemargi kedo ini sebut juga di tiang di jalan nah ini diolas ini tapi yang ngiring geladong dadi geladak geruduk cacau tapi ajang itu nak kelingsir decing enak pelak oh itu mulai bos nang kelong kini tuh bentuk sing Inge. mana pang manut teken patut sangan gini Dadak nakasami nenten-nenten tempat sekali wacanan pamrih Cokor Dewa kuning.
Paman Gingsir. Tunggu diang dadi newe paman tangkil. Man idai beli agung rabin gelar itu paman. Nah kengken ke paman tunggu diang kipak-kipak. Nak kengken ya beli dadi je beli bengong mati ida lagu istri Weh, beli mah takon kan ilo. Ah untuk apa tuh? Uli semangan mula lo ngiring itu bagung istri. Adi bijak tandro metakon buen gantian sing je marah uli semangat mula setroset yang hirengang itu. Sing itu mandu mau kijau-kijau. Sing man kijo. Nyen ya tuh lo. Nak kengken mantap bau nganti nyen ya tuh lo nak kengken. Nah kengken paman. Sekan san tepuk beli ni duri. Hah? Dua agung gede ngandeng anak istri anak lo. Uli duri tepuk beli. Ne percis rambut dua agung istri. Jet ne silek ne patu. Kene ben mau gandeng ne lo tu mau gelut tumpuk bates. Tuh, dong sajang gitu nih beli. Kan, kau beli lihat mau bangsa kan kadini. Man beli nunan dua agung gede pecah mau kijau. Siap mau ngusir. Wah ke kota Manayon jangan gitu itu. Beli. Yen sajang ke buka raos beli ketu keneng tiang atur beli ketu keneng dari lagu istri. Beli jani na ngale menak ida lagu. Biar mau takon yen saja. Sang sekang tinggal lo munyin beli ne. Sumpah tuh supaya jani beli menak ida lagu putra. Jangan orang putra, kalian ne lo tu. Biar takat beli ke bunol bo ne pangsi numu bo. Paman Gingsir. Tidak mau pamit atau tidak mau pamit? Enggaknya beli. Paman. Pas marane yang gelah metutur-tuturan kelawan ukodan bibine. Nuturang paunukan legan gelah merabi dini di kaurepan. Ne jani nadak saraglah ne ngahor do buka kene. Idai beli aku ngajak anak loh lena. Tunggu dada dilalis kayo ni doni memargi buka keke bibi. Yang dia mondok kadirasa bakten gelah, tresnan gelah merabi ngiring ide bibi. Dijamine beli gelah bibi. Ratu Dua Agung, titiang talar nenten kemana ngantuk dikian? Satu anten sapu nikian tuh. Yen yukti male bos-bos rakan penunggu cokor dewa rao, ngerauhin penunggu cokor dewa meriki. Jak menangin kueknya Ratu Dua Agung, mang nai dauning. Rasa jengah herang kena gelah bibi, cekuekin semua bibi. Iya, titiang nyarangin penunggu cokor dewa. Kasepan beli ngerau beli dewa hak sama ngadi yang beli kadung tangkar ring nak kelingsir tuh ikang sama pesaksi itu nak tuh sangat bilang Kasihan deh lu. Tang matur keng adik itu ya adik kamu ale gelang ketepes mai ketepes nak kengken saya nih matur nak benos pete abulon maco jak ngeraos nak kengken saja nih lo Tandro kalian semua cokor dewa, ampun becek ayo semua cokor dewa. Malin tandro katakan Aisyah. Lintang aja. Sampun becik kayon duwene. Boleh nganeng nak istri jegek. Mereka ke taman ayun. Ada. Oh, ini pantas sekali rambut tidak lagu istri. Ada. Jadi pantas sekali silet. Tapi pantas tumpukan batis kodak melo nikah menganeng dari semua cokor dewa. Jai. Jadi ya mau nikah jegek lagu gedang. Kira kami masih.
iya kan gendat sing tomang sing wale melang nae malu pangsing celang bungut teken mata lian subuh bungutnya ngerepet limane ngetitam nikian matanya ini ngenot telah mangkutaman ayun kijo mandai makyo misi ngelut bangkian tidak Jong batis antuk. Ratu Agung, yukti sekali becanaan Parwo Cokordewo. Nenten mata di tiang sana celang, bungut di tiang sana celang, tapi sana ngawenan. makin ke Di tiang uning matur rasa punika yang Parwo Cokordewo, duaning para kan Parwo Cokordewo boleh matur. nyen Oh digincir. oh dingsel mata ke Mantu dengan ada Prabu Istri. Apa ada yang di tiang? benar itu iya tapa ayo Ada perlu. Ada alih sedek. Ini bungkus perlu nih. Apa? Karya benda di judi no. Pangsing lek atuya para kendal di kuripan. Iring. Tiga dua go mau punya saput. Cangse cise. Saput peradau. Sing saput songket. Wih. Nyetel. Nyetel. Parakan pengiring Furidau ni. Au. Mau udang songket. Saput songket ije no. Au. Sudah. Saput tu. Basegar kena paling parakan puri dewe Nggih. pangsing tuna sejawaning kaman saput udang kan kekeris Mau kejang apa sih cise. nang balin Aduh. Tuh, tajam sangat tu. iya ne tajap lanying ne anggon gelah pindo ngancuk bawang jikeng ya Jam. Cipang nawang sing je senjata ne tajap lanying duen bisa natunin raos munyi dikengkene mangan teken senjata awanang sinurat dini di sastra ne wasito nimitan temenmu laksemi wasito nimitan tepati kepangut Patut Sayuwati menang. ulian raos bisa ngemasin bagyo Nggih. kemenak mirengang ningan ulian raos bisa ngemasin mati Dam. ci Dados asa punika jalan mula runtuh wacana duwe. apa satu angki mare uning aja tekan yadi Iya kan wendang. mapi ini mengkek maka saksi Nyujong jet. jauh Diang ki bisa ngerawas senggelah mangalan nak loh konya kijo petang mana ayam kijo tu Sira macam sapunika. nih Imongke. au Betul. Arwah, niki yo ngai-ngai nih. Padak sebang. Nengken. Apa atur orang canget bang istri? Yen nang lambe yang sabuk, kancut kamen do bungut bibih lambe yang Di keto luwung san masih sebang beli. Angon beli ngiledang. Ulian bling sap matakon keto kencang. Ajane andang ingat, incang sacang sing bisa mejujuk. Kemana kaden beli? Ida dua gong istri matakon ken beli paman gingsir. Mendadi paman newek tangkil ida beli agung gelah nak nijo. Alih beli tiang elo maijo. Mulai lo ngiring ida dua gong istri oleng tuni semangan. Mulo tiang sekali ngiring keto tiang. Ye, anak ido ini kan yang ada tonong maro. Nak lo bajang ceket, bo apa tu aja rambut tidak dua gong istri. Jete patu aja asilet tidak dua gong istri. Magelok tangkiak kau ngenikah kalau ada ke taman ayun. Tiga beli ngomong gitu. Ara dini. Dini tahu. Ah, Oh. ngelek kau. Tapi bagong sebelum dianjak padang mangipun. Lagi sebat lagi salah tampi yang kene solah nyaman kini japit duwi ada piteket nanang kini pidan maku salah keserahkan gelah kelideh lah kerja kematian ke mana Pijang lah ya mau bisa ngomong dikit. Kata Matian nah apa yang jelas ini coba kamu melakukan lagi kene jani sekarang sanang larando mati Ribusan ribu nebasan jani kengkan medet nih Makin. Deken di bangsar. Makin dulu.
Bagi tidak pusaka dua ini berdiri menghundus ratu memana-mana titiang. Pejenangan mau tamu, nenten patut agen ngemadamang kebocora rumah sakit pun jelbot cicing perung. Bang yang titiang muput ke. Ci kenakannya mancing Ye, sampun itu kor dewo. Yang sebagai itu, lotang. Ye, kamar libut. Nah, lah. Tani bu, nyaman kau merasakan. Jangan cupli. Nyamuk nak, kau percaya? Dua kain nutor nyamuk tu nolak boleh. Babakan begitu yang ada anglo sing ada pek nutor. Ngekek lagi. Sekingat, yang ada pek gak mendakon kuliah itu si sekretari tadi. Bakalan ngebuluk ya. Dia beratan di mana? Dia kematian dasar seperti mati ci. Ya kenal. Yang ikan nonton pada basang guyu-guyu celor kadang saja sekan ngematian tata duduk sing misi besin pek ser Turusan tuh. yang gelas sing gak diketo toleh na melahang tunggal ngedap gini manjing sang yang pas pati macam-macam kalau masih Om Swastiastu, ye Pak Deh. Ken jadi perjani cara siap metatu di bawang Lempo. awogang jalan mengken boyo aja sangkang di tiang ajerih kepada mangan syukur dewa men kimon sedereng di tiang pada mang na boleh di tiang metagen ringangan untuk apa takon sih ini bro nah bangun paksakan wawo di tiang matur rasa punika ring yari pengrao syukur dewa sapunapi itu berarti sing gak ditakonin duka alih kamu ngetepe sengaja main-main mimik nyerira mau mui al tuh becek oh sanas nih yang support hidup duka nyak gelah miagang megonggang ngajak iading ngajak rabi deh dong duong tuh cara sia becek duka ida yari sangkaneng cenidro pekayon rengangan syukur dewa di tiang siwakane nyugjogin pekayon ida yari lami yang kudang warsa sampun merapi dereng mas putro amung sewiji dan nyenuwo paro pekayon cenidro ida duka kantas memuik kantun nungalan makan pekayon ida yari rengangan syukur dewa dong gitu cidot nyujogin iading inge nu ya saja rumah pet lulut asat Aduh, rumah tak mengal. yang kita sudah semandra walau Uroyan di tiang ini iading sampun gego, sampun aduko, makanya ratu makanya.
Nah kang wangun terus. Tadi Titiang beli. ampurayang nak amu kebeli nyengohong ni dewa boyo-boyo kuantan di suban kenah-kenahang beli tadi misisan buka rawasnya iki sir. Ih, ratu beli aku. Titiang nalar banget lungsur pengampura ringangan beli. Duaning sane wau. Titiang sahasa mengapidu keringangan beli ini beli. Ampurayang pisan titiang. Kewiyatannya beli yang ayu bahagia tersuk semang beli apaan? Nika pinaka bukti rumaket lulut asih deo tanu pada marp kekening beli. Sayu wakti ka di baos beli. Ideo dan sanang sang saya salengke beli melaksanane boyo-boyo. Kadi rasa di peminah beli ni atepung mibar sing adep itu lagi. Nah makin awanan beli pergateng ngerawan dia ini kiring dia. Lu kiring pan penyewane ada bumanti saratan beli. Pinap ideo sampul kiran. Parini kanapi punika beli. Nah kelingsir ibiang itu dipuride lakar wangun karya agung mendam pedagingan empuk malih saha ngendak lingih oras pati kalpenah nikah makawan dari piserang kayu nide beli kelawan ide pang lugawi kejagat de kelngerajakin kayu nide Dados ni ibon titiang. Ni mangkin ida pacang ngewangun karya agung sapunika. Beli sarang titiang. Mangnat presiden ngelungani mereka kejagat dong. Yang sapunika kan nedang beci ke pisan beli. Titiang sampun dot pisan mana. Pacang tangkil ring ibon titiang iring-iring jagat dopur. Laning beli kader sampun uni. Sampun suwe titiang tan boleh tangkil beli. Yang sapunika ngiring di saling mangkin beli. Mereka kejagat dopur. jatene beli dot ngetel pang digeles tangkil majang ring nak kelingsir nah wale tiang men ne mare beli tangkil ring ide bagawante ya tepur itu terwene Begangsar maka saksiang sabun atas saksi. sangkaning warah-warah ide adi jadi tan pisang kelugre memargi dinane mangkin sahal kantung sengker rupune puniki kebaos buku tanpa guru kalau gotongan semut sedulur pemekas sarpo anaut kalau jengkek pipi buok kamui nah yan iki kocap huruf tanpa riwang deh ngemasin bayi ini kemakawanan ngiring jauh lebih keregang rumun nanti Beli sampun ang jadi ke punika gegana pisan beli dan jawenkan kadi sapunika dan mana di tiang sampun melat pisan mangane presiden di tiang tangkil ring ibon di tiang ngiring jasane mangke nugi ngiring beli ngiring wadi doja ketuangan persangger yang telak lingsir guru waktu sak nakep langit tidak adik kemudian gitu nyen ben lakar buku sejawan ngide sanang babat bakti gitu adik pangsing ke bos alpaka langit persangger adik jadi beli kadi anak kalit beli pang mesalit lumunukul niki yang sampun kenten pegancang ada di pemargi Kalau rau karyo kedundo. oh kayun-kayun ini jutet mana di tiang sane mangkin pacang kejagan dopur yen beli ten kayun pacang nyarengin di tiang bang yang di tiang pacang sarangi bibi mongke jalan bibi Kau jadi ngiring-ngiring dengan dan kebetulan. Dong Yang jadi dong ngiring. enak yuk dong iringan Kena nah aku. enak benar sekali wacanani dari bagung istri aturnya deh rakani dong
mulik urepan dijo sapunapi lare sanduk cokor dewa nyawis petaken naklingsir. Yanipun gelang petaken keke buka kapen godang gelang. Sing orang gelah dari biagong sing kayun bakal nyarengin gelang. Nendang menggedewe genah itu rako yang sapuniko. Ina yang kayu ratu duago. Kemarin tuh pasang banten. Jadi yang gitu yuk kayu di dewa sing dadi pungal beli pangjak permangken je lungane kede. Nah, beli sang ngalah pang sing ngenah sang bodoh edeng sang kemo. Nah, wale ireng sarang duwenang ale ayu wakat lacure adi. Sampunang beli sumenia ngiring duenang ngale ayune bi. Yo sampunang yang saling jempulungin. Sing paman Nah, yang sebab dapun pen landang-lang pang sing kasat dia. ngiring beli. Ini mari mangkita jok. Awet darat Iya. Aleng rasa kesiran Ai si sering angin tes. Walo sar Ditian. subuh sakit nekat di tengah ngalas. Kenapa hi? Si Seng dadi cacau. pati kacuh ngeraos Awak Gelap gitu. nyamat-nyamat yang macan. Nah. Sendang tadi jero gede yang nyelang mari sing tadi ngurang macan. Macane kilo gede patuh. Jero gede. Oh gede, gede. mau biasa kita nang melarang wae sih. Ai, me pestek main. Kami alas. Oh, yang ngawas. Kok pulang ya? Kok sedap di warung. Ya.